Gumeroni Bogura Abraham na fura rogogo LTS studio dukina boro America no aneye areme froni na bavenne ringbisa payogo na chingi he froni gani na yango Sweet J anka duare meneni ono bilia ha chedenga ipe apengeli duleta Rinata ka bia ngaga zande munabili mukumano ngo uli zande ji sunguna kiko kini kondonjera ale Sweet J anajara kugume mufusane fogwa boro Sweet J nikafusane afron da gani uli bakumba ne brani kina boro Canada ya ngai neri wande ono bikale kunikafusane afron mbutuko guko cheni nanjera kulita tamana logo LTS kenya munajia mfugole tigire gbole munajia mfugole kango uli bakumanga Samson Masia unkajia mfugoko mbutuko Sweet J lia matunani ta dungwa bia ono lita gukura bia ngogu linada kuchipanga kafwe fulani nga zande ne virani nigomunihe Yame lineye ka launch he lineye chiduni batika ha baiga kena rogo jikalembia ngo ninga LTS le ina kodalani rogo gwa burukabe asogolani kwalakalani kurogo ogwazana nebirani Central Africa yani jiberoni oguroni du Congo yodu walidumoni ani jiberoni Anogron nebirani South Sudan yo senefroni dunduko banjirani agonga choguroni nebirani rogo lingalanga gauli auro ngogu ona agbanaka kurogo yote tambwa he chipoke kaduna chigile gboche dulele anajia gani uli bakumba Canada yokufu senefroni anikindu for Samson Masia anikini dache chigani guest of honor gani ilishi na yango duguru dwale manage papali Nanyo hugane abo dunduko especially hugane yango dwale studio jisano pongi de hugane abo dunduko ngogo duko duko Canada na katok sa pate tumba bakale tambwa uli bakuma ko Australia bakale tambwa kadunoni sidu mina bakale ngaraga kajia gani na yango kugume so liye kafurale menani na anijinga gugani bobo byali nakusi sirada oni mboka titroni ka dogbale me anengara nzengu rogo gwa badoni rogo edunduko anengara nzengu so oni mboka titroni ka doho tinga wadu tinka paya I know tinika zalia bora zalia dunduko so oni mboka titroni wenenga bakale tambwa okay tigire gboche dulele ogurani ebingorania hoganna yangoni ka freni ka pepeli fulani minika asada kagbanda ka link ichponi ni kupanga anikina liweje na yango sorry mina unmute yep Bakale tambwa he menarwane na omboshipatise kafuji bakale tambwa he fu gu aborona njara kuli yigani radio ngaga azandere kafumo mufere miye kafusane fuji mi aboro miye kadunu yo anemeni gurudu anemene miduna bakale mbarago miji azande dunuko kugume rogo gwa ba ono bero go ni basasa dunuko gibawene sene nandu froni duduko on mwenere chiri mwere kemiyo munga yamba bolewete bakale tambwa he okay bakale tambwa he wogu ona bihere rogo gwa baduko ni rogo kachidunga LTS Facebook ona birani bia wale
rogo gweli bunga ga WhatsApp nga ga zande oni nonoli atalio keye ani njimbaro tigire gboche dulele ani kamanya gubamba tabia ngogu switchije atona taka bia nani anta gia ha yini dogbare kamuyanga gbame jumoro sonzora ya mbali amakida na yango furani ngo gulicheda mutaje gali biani woti jumoro batafuti sonzora mugbali katona wotini ye Excuse me, picking from original city chair with proper combination and double eye. Telling all my men that all my shooter out here got their love for you, not for the money, you know, but the wicked love that you got for them. So pick it from me now. Yeah. Producer Demi. Então, ok. Excuse me, picking from original city chair with proper combination and double eye. Telling all my men that all my shooter out here got their love for you, not for the money, you know, but the wicked love that you got for them. So pick it from me now. Yeah. Producer Demi. Manya mi abiaronwa okworo ni kinona jana ma kweli fumbali kimunja patch ki gash guru ma ki biare fuli wena pangmanga kiniye kenya mweno guborona so gupanga mujidete ligiche ona bili nga sitijere aska moduna tegi wena biare Yeah, we do. Bakari tamai. Okay. Bakari tambwa he anama hostiro mbatano gukura borokino hon ne biro na ye kurojili bule rogo igwali ngaladwane rogo kusa mupenga hafrani mare shiharasa ngachina da mukuruni na yango chato namwe walidu jigomuni hele yen ma ini heni gini gana tambwa. Okay, bakare tamba he kafuma muberewe chapa miseki apaitoni foga boro na bire aware tamba he mini guboro ya vunguni kurogogu family ngaga abibia ninanja kina na yango boba kenya kina bayango amvure mi kawire dunduko ngakina abibia. So nada kanyawe mia tonanga tonate ya vungule na kina kochorogo kuleranio chingo kupake mi pehe foga boro ne kiyo mukeno walidu mia tona biani bia enge kina cha buba cha chitare anaroga tamba Bakare tambwa he aja boro mo biore iwo gwa boro rogo pangli legendary musician artist
borodu nga legendary na kanye king borodu na kikintin omobia governor ni ndo ina tanga gwat gani kikina ngowa mawalmani mweke kwa nensana galta aborodu ke du patiro mobia na njera wa ngbali bogundole bakale tambaye fogwa kumbale anika sasana aniane bombiko switije na ta vovo bia limbwara gambudu nuko likini yame gibiale utahafa zande no buliyo gubiale chidu lineye kakusaha gbaiga franinga zande taitongo go gubiale ngejini gubiale gaha title nga poponje. Okay. Minaida ani mwengo poponje mbutuko mbatavanto na sasana he. Mine kiyomu on kijinga linki fuji mi manager. Mine kiyomu liye ka joinine kachidunga possible. Okay. Okay. Manager mukenga uli message fale ni kinabolo ipo kwa naida raida kinabolo studio no yemi biga message ya wale munaka bia link ni kinabolo ipo kinago link lini join na mu shenga na ga manager kaliye mi ka bilia bia ndani miki adili ma lia warenga live so I think it knows you can buy saffron. Oh yes. Yeah. Okay. Waga manager yete azande upai gbene ushinorani gbene ngame anavro bibene pa wegre kandarani kenga comment kandara muyomboli mu walidu mo bigi palen azande ani alenga shinorani ani alemne kikimpa boro LTSR. Okay. Ananduka gya ukurabie belebe anaido ni dodunga switije ona gya ukurabia ko no inongonga lidu natahaya oni jigere Kamufugani chipafuga boro namunganyo wilyazane bagati chiwari bagati gosinazane wilyazane namunganyo wilyazane kamushinani chipashina boro namunganyo wilyazane bagati chiwari bagati gosinazane kapuranga Roko pasande, kiyeshi roko pasande, sanga koda na kutaboro na mukanyo, oyazande, bagati kiwari, bagati gasina zande, kapuranga roko pasande, kiyeshi roko pasande, sanga koda na kutaboro na mukanyo, oyazande, bagati kiwari, bagati gasina zande, roko pasande, kiyeshi roko pasande, koda na kutaboro na mukanyo, oyazande. Kanja ko pariche do jini yake na o. Jini fulieti. Jini
Oh, yeah. Namungayo Kampushinomi Chiposhina Boro Namungayo Uyazande Bagati Chiwari Bagati Nasinaza Rogo Pazande Kiyashi Rogo Pazande Sangakoda Hana Kugaboro Namungayo Uyazande Bagati Chiwari Bagati Nasinaza Okay. Wow. Nyanyame da ka tungushi payale me rogo pazande. Kinyeshi kina rogo pazande. Wuri bakumba nebirani Calgary, Canada, Banjisa, Bakwaro, Godfrey, anajalo kugume. Ejabia ya tahale rogo yake na tini. Azande nye bagaji chiweli. Kamungi azande chedanga muduni ungaro. Kabagaji adwa kuroyoya. Gelenge jirida. Gelenge jirida. Gumonga zande nga wuli vuru kindo. Gubadu morogo kamuduni ungaro. Bagaji duwa kachidu puro. Gibia switiji apere. Liwa nebi. Gije misione bie. Bagaji. Naiwo panga zande dungem. So kamungia zande jibia ona jane rogo yodo. Bakare tambwa manager ga switi je mukenga message fare. Wamiko linki kino miere kida foro muye kadunani studio no. Bakare tambwa wane pido manager eneri wande gusana miere ka fe foronga gini legbo duma giguli monga switi je pachi gini heduna do abanje duma alira gini pai duna amanga me kaino switi je kusa ambreli na kawili mineni wanangai ukolombreli du norwe na dole ala na funo litoale bade na modi bane we nga paranga minebia harogo wa program ga kanisa no gwa fo switi je ye kusa ri chawale ri mafurio no benduko na gwena abiare abihe gwena tatamana ya mangaha gugane a cultures sisa upawa knya ridunga amvufio nduko bamiko wa muni yombu erogo pobro menga legend ringa legend urenga bu wamero keno sitije na we ni misinije dungwa pak na ho mawri ka haberi salbo nduko ore ka demonstrate watali ka perform gani culture ni kaigo snongani fo ogulani nongo ya biduni ba ene hekisis singa gubana pai ria mangaha promotulia hanga imba bakale kisisi nirenga guluka manu gurhe tamba okay bakare tambwa tigire goche dulere menabera nikandu kumbatayo kafure gbo Samson Masia kinabangi sasa nae mufunga ngutuko matafani ye chipogu pai dungulan trantini kwan I don't think paho menikape bien gupado ngame mimoino switch je wenangai limoino na ha wenangai ni na gari family gari ambulo ya tamen ambulo dunduko no guyonga mbogu do gwaboro mimoino yo dunduko chidu walia tunaka bigari ya bia I think chima impress dungurani na chikima zambo siru rogorani rogu payangame yani gani borona bika bia rogo pazande and then angaki na bika bia ngani te yugo podudu rogoyo no gwa pa ya peka harogo gufugo rogo gubia yore yugo podungani
so chekani jinga habes ngame kungo bio dungani ya biheya apake na hiongo gu limbi ko onda buro ndoro gu pa ngame chiduni go pa na ke apa furani nduko ani kitu na kajia tirani anani and then kiru ka support ka yani ka duku jio nani chipo ngame chifu yani chifu ngarago fuyo na gusunje yamanga hale angata tasunje dungani ngaka bibia gwa patele chipo kana kupanga gambaragote chidwa fulani ni gupangame bakre podungani ina mamanga ina manji he ka duku chiku position dulele so nga hangba chiku pangame ani rukujio nani na ka zambosio ka fu ka tanseli moyo kumbatayo ka promotio rogo dungwa ajana yo so chingo kupadon ka mepe tamba. Okay, bakare tamba he me maki the link fu manager anaja wuri bien gani wuri bien do kinane Irene Renzi na birani kina boro gubanga rondoni rogo gubangiri gbarianga Birmingham anajoron ko gume na motam wali duma birani. Okay, direct boche dulele anaka fuhe fu gani na yango lipe pai French pogu bia duani ane kango ho lipenga pambatano chipapaha aniki jihengu tuko aniki niruche ka fu asasana hefui kamu manji pieri ukuraboro ke message farenga me mukin shingoli amineke bilie bimenenga moneka je screenshot aja kimweni ga profile picture magani legendary na gani na yango Bakare tamba he niwe he borive mineka pepai pogubiane ka longere tapan mini duo guboro nanjara kumbatayo so mesunkiri kupangame ambaro kina ho ana nanjike burani rukutu watadu ogwabrona vungrani na nanjike rukutu mikin bigupanga gubarore ogambarore chima inga dagbogo gude nasona awale mikin bere kupanga gin paidu kemi mbanji eka karaga bera bulo borewe kusayo mwai kani karaga guwe na ambaro na nanje mbatanole so mikin bigupanga wadu biya duninja gu umeni duchi kiraninga bibia watadu kamada kafu message ni bibia borogi ile mumwenje kulogo biya washina ni dunga azande kidume yechinika dunguna ogwambaro gogo abora na lange mbatano kamanga hakuru go biya kakusa tapachi karaga bera ni berewe kuchugwa pana na manga mbatano mikinyele gibyanga ga puko njeri bakare chambaya. Okay, sigire gboche dulere and can do kagia gubia ngogu onaja pahale na batafu ani jihe kuba LTS as on the live talk show and after my foro chipa wa muna share keka launchiga gubiale fazande rogo gwa kalembia dubiata ini ani durogo dunduko bakare tambwa hen foro sigire gboche dulele gubiale nandu wegire
gira gore. Chipo joko dana ye, dana ye, dana ye. Chipo joko dana ye, rogo gira gore. Chipo joka taridu, ataridu, ataridu. Chipo joka taridu, rogo gira gore. Andasio kukanga yo, kanga yo, kanga yo. Andasio kukanga yo, rogo gira gore. Sikambelu, sikambelu, belu, belu. Sikambelu, sikambelu, belu, belu. Bagi weka, weka, weka. Nage mabusu, si, si, sigarega, si. Aiko go, jaramani, aiko. Nyango pachita yo, karinzeme sere. Nyango pachita yo, karinzeme sere. Nyango pachita yo, karikondo sere. Nyango pachita yo, karikondo sere. Karikondo sere. Kariposho sere. Karikaja sere. Karinzeme ye. Karinzeme, karipakari. Ogude oniyombo, anigimaro. Ogude oniyombo, fode, anichigaba. Ogude oniyombo, anigimaro. Ogude oniyombo, fode, anichigaba. Ogude oniyombo, fode, anigimaro. Ogude oniyombo, fode, anichigaba. Kamparo gashiro, kamparo gashiro. Narita gashiro, Abaiya gashiro, Kabombia gashiro. Naka gidi kachitayo, kari kendera wane. Naka gidi kachitayo, kari kokutubaya. Kokuto gaja, udenze nyakado. Kabya kamare, kabya kamare. Kamparo gashiro, kamparo gashiro. Narita gashiro, nari gashiro. Abaiya gashiro, Kabombia gashiro. Akonda. Hey. Anakata kame bakare tambwahe bajiwene ya ngeji yani hene mumaga sare kuchibugana mia dunani ogwa bia mina jihe ngaki na buro ogwa bia ana na bihe ogwa kuraki no kina dogu da na bia mikini je kungoyo gubamba tapa mia kasanano nani nga dagba bia yo dunduko gini hedu na saro musha kineji biare no ogwa fugo durogo no ogwa pai na maskusa banjiri aboro na magoti ni bamiko mijenga aboro no songo bere pavet
Okay, bakere tambahe tupaka fumwa mubele fura mifura. Gupanamanga nawe waikarago yokindo. Anape gupanga ani karago shinolani. Ani karago shinolani. So jina shinolani duchai da ani karagaha waikarago yokindo furani. So chudumede ko yugo horogo gubiare fuga ni aborongawe. Ugo shinolani ana namanga ambata ugambarana na njembatano. Burani rukutu gunanga goshino gunanga guwena pacha dani karaga hapulewe tidu me karaga bena aburo tidu kusayo chapago ambaro ya nangihe beno yogo bolewe ani tono yugo ko gugude nasona awole gunanga ana karaga shinarani kanizaka bigo ambaro le badungwa pai kino chana magaha ngago ambaro aguda na njembatano ne badungwa pai na hocha na manga fulani ngazande so amikasa karogo kubiari ni mbata yo nya peka na guhoni basasa agwambaro le girana munga girana munga gine menka peka ha peka bakere chambai. Okay. Bakare tambahe chipa fukaraga pai chipa ugani sana hene. Gukurowe sana hembata fuwe sana he oguroni nebiran tigire bodulele ka sana edu berofu gani na yango kamukehe anika fuha fufuli dungwa ambarodu ngogu anagi abia hale arogo gwambaro leyo musekingo hofrani ngaza ndo gwambaro muna kwami adunu kokorogo jibawe ne biya Bakere tambahe meno ngote chwakanya anamanga gani live show rogo YouTube tuanka misidunga aboro chini bomko dunga aboro na access kena kuchi Facebook ina mamanga link yo rogo LTS Facebook teda indu inike biebi kinono lia atari yo ikijoin na mena fu instruction ni chipapa habari. Okay, bakare chamba he menaka kakaraga rogo gubiare ni dungura badungu mbaro krogo yango gu abora nanje bamba tabia nga ane kajio boro kajio boro ya nangi henga gokura boro na rukuboni ogeki rukuboni tidu ikini tona ka roga aboroni basasa iye ka be bombio so guboro umeni nikaja bekureni nikijini rogo ge origo so bodia na manga gunga ane ekojio borore timba fo gunga ane ekojio borore nga sikambelu rogo gumbaro nga sikambelu le ya no jobe ka ken kirikiri nada kayugo gupainga we kaboro dunga nisani ni amanga paite ani jiberani wasa kamanga pai gurena na build gu unity nani du bangmando gude kampisi kambelu ina road kiji insako kizibeyo kake so nada kayame ani du ni memerani wa borosa gurenga gu gumbaro de yugo pani gumbaro chenga poponje na build cha sonasa trust dagba aboro so oya manga popal banko aboro naru bang sabor sakine itabani kwari okine ka tukani so onganine chana fuja tiste mana trusta kwaro na gara kazatu bompo wa inka baro kwari muko yegonine inka mabe ko joro so gurena no build trust bang manda ogude
wo duduro go gumbaro ngaga popongere pani gumbaro bare ngaga boru chana ya kusogude mwai ka bora neka pai bom kwena zumo na emukine so taban wana rago yana zumu da basoro go why do chana na kasabara why ka mwane ka pai wo dudu gumbaro ngaga boru achana yugo so gumbaro ngaga tungali ngaga calculation why kam calculate pai kamaga ha inama uri dwe kini megiza bia karo ga haki ni karaga gukura nga gine why kam calculate chiro nga gunga atungalire fani gunga ga bia abayare nga exercise each papa kama kotorochidu ngamya nga abaya fani ejambaro chere dundu ko chana kodo gude arakapai bangmanda chiyoya murabigu paingame yurunada inandu aneme koji jarani guila rena bahani kandu kloji korore kanyimbaro rogoyo kidwa wosa kandusa gurana yena bakere koda chiste bangmanda ogude mbatano kama biogu pangaga parakachana dungate kachikaka ogaborona sono gano jambaro mia pere dakwane me oyaja gibianene na recall mwaya naraka waya na sona na koda chise no nyomuse mukibipa hangawe ejambarore kandarang bagene school ogdena dumura chio wasakan school yo wain ka yoga a school bangko kukra branandu na naru tuturu kan madarasa yo inta dumura chio dun ko wa borosa kaga koguni yanga kusayete to jambarore ta duna bakere koda chise bangbanda ogude gogu na sona batano bakare tambaye Wow. Wale mina wishigo aska wo azande atatamanane mina bena tungali ogwa ana ni bia devirani ne yipale ne de school yani kinindwa for you ikini yugwe aska mianga hime machingida mia moino bia kutina minus ba ko aska tunga kinokutunga alimianjere mia ni ba ko le mikia kadja sangulenga minus yes tafarallah Nonzungo Learning Institute Naya Poponje was my most joyous childhood play. Dr. Irene Renzinanya well said, Nayango, this is true. Okay. Mbatafu mi nduna asasana ekumbata yo ogoro ne birani tigire gbore jeni sana hedu ngbaro fugani na yango wama kehe mineku studio none uliba kumba enerwande wa muna fura welina fura muna wochiliro uliba kumba woni tilini ukura bora froni gulenge yin kipaidu jeni sana he du ho fo sweet je ba tambahe me ne ngusunga sna heng bare fu sujete but minaga satambahe free bamiko kwa pagumbere nga wadina gumba sna ndule nga gulego me asona mikina ya wale woli ne no gumbahare sindu wakanya gure bore mi makaga sebenga toni gudebe toni paranga gwambarana azoga hare rina gumbahare minga patna gati gre bore sindu mega stamba sin fuli amini gumbamba tano nga lego pa frani na remindrani cha arebo nduko sindu ana jangu timbere samba hadure dan bakal tambah free mbe free batayo kinye kesili kindi so pana
re-educate running more, re-remind running more. Because wana agbandaka and rogokura culture cha. Ana in party power glore skill man ago frani pele. Mine fila working ami na bro proyo. Ti wa bela mangare kataru gwa fara na dare. Bakatamba sin suje sinagu max tamba sin forna. Me ngana sna free chute bes na nyakasa. Bunyakasa ngare anna branduko. Anu kujili kasongo deli. Agurani snago bangrani bungo sia magoleo ano refresh la olebele. Sido me request passing na an songo deli kutigu paria mangaha mbadungu ya jana. Matunganga gidure ke ne request ge agare. Ari kumba frano gure nga songo deli du ne kesli do ko an ke paya kalau sekarang dunia hanga real kamanga promotion nge gini kaja na do kita udah ata fria sebab na si songo duli kutigo pagago real kamanga promotion do play boko pepe ha na pe ukurali bonita do likamanga hargo menye akti hai yang tunggu udah ina wala na manga ikta manga ha na go teknologi da wala akin film hai Ogwawirano do jingbino, anything paya. Retebio greskin ikin pana ha at do gun culture. So, sino coming man guru bakal tambah. Bakal tambah. Fugani studio ku Australia yo. Sana hon fugani na yango. I hope on a jana yeah. Sana hon te gupado hon biangame anagasa gani tamba wani upameda kapenga wani duno ni rogo gani dunguna pa wata do ogwa pangani dunguna tsani ko guboro kisungu ka fora ogwa padu lele chidu ogwa bianga gari gani na yango na ba yango duku poroyo so ogwa biare ani sungu no kajia sipo pangame tina reminderani sipo panga ogwa pa gani aboro duku poroyo ogwa padu lele so gulengo gubamba tapani do aboro sungu dunguna tise oga dunguna tise na ba gulengo ogwa biano sungu kamanya kini watchero go TV ogwa padu lele we pakini dungame ogwa biare singa kana bianga gangwara gote umineno ni pemba tano apake na yo hawulika and then iya fulani gani na yango ni gani begu bomiko ogwa pa ya peka no ogwa pa ya frati papa tidunga gani raka no urudunduko tidungo guraka anandrogo no urudunduko tidungo ogwa pa anandrogo no urudunduko so ogwa pa ngwanga ya peka hare gupadu hongame tina reflect guraka na raka rogoyo no gwa pana mangarani no gwa pale dunduko so hondu bora runika connect na gaboro bia ngame gubia mona tahare burti zedi kana boro endere bombuko gupangame ti reminder no gwa padunde so wona bikura boro na keka hare so ti ma reminder aboro no gukura no gwa pabangiri ya magotini so which is a good thing so teaching idungani so tidungo gupadu hobe so mina gasa gibakari tamba na chipopo kupangame ani rukuji gania na yango na bayango chipopo kupangame kasongo doyo isono kumbatayo gupaya ngo gudu chedo kupanga imbo kajani kipeha ngame gidule chedo imbo kaje wale so chidungo gudu so kura uli aruguteke na ameneka pehe maybe rebo honga gerete ana kapiko gule kusa tamba bakale tamba minia oguronduna sasana onifo anikafu fugani na yango maybe gupanga asasana ya matune keye na gukura arugute anika yeye chipapaha ono guzakwele vene pana neye UK yonga borogudu yonga Rihanna na fusene fu na yango Rihanna gasene mada okay na yango ukurasa na edule ngame anaraka wale wazande
ukura borokino na nyame ani nikojirani ukura borokini yame ani nikojirani nga azandete wawa manjenda gbaran na dunguli paraka na wuri asokote ogwa biodunduko munakpamisa ogwambaro munakpamisa kinika bibia abiahare wamuna asaka ha chino yugo nyomuse koda chise tatamana nyekari rogo wenejenenyo gini paiduma beraha renbeka koda zande ani vrad ni kojirani ono ki kojirani bele sushu waidwani awle ani ki ngogu kimerani yinye kingbe Bakare tamba he chapagusana here rengodu nga kachifuradunga anna azande ni kojirani ono gukoda chisere chatadunga nzunzu nga gukoda chisedu chipazane dundukote muneke biengawe kashidungawe aboro Canada dunaja chiyo iyo akoyo ni kojikojiyo aboro Upaiche ni kama nganga ganna yonga afurani network kanjamu na jamfugole kamunyi ngambaro ho na yonga afurani tigire gboche dulere wana yonga asara karaga chili gukuraboro ke message fare ngame ani munyigu biare bere ani kama ngamanga ono menada ani gukura habelebe okay bia kino ali makaraga chili okay anaja wala Anyway, ya unajane bakare tamba ana flori pa sana ni duli pa jin pa kan munje ka koda chani berenga azande ya bakare tamba wa vradu henga uri koda chiste kina abdagbarani ngazande ono chi wakaya rukutulie bu na gya chiste anyanga gukoda chiste dunuko ikakoda ranista ngazande ya so chipagini paidu kakojirani ngazande pamba tapainga mubizande kwaro nga kinaboro wuli namudu makuneni vurubayo vurunayo kantaduna jibenani rogoranio nga azande so anadunga na bakari parakati bompo minika bibagura nga kawire babu nga mvrako msini bibrada maspia ni kawire kurani nga kina zande so uwe pabari chada ani mwengihe nga zande go kupaka kujani nga ani mbunga ringo madu nga zande nga pai kana mbunga ringo ya analingba nga kaduna koda tisete so ena parakala ni bereve nga zande nga ringo chidu ka yebare na bakare koda chiste dagbarani nga zande milka fuji kya pare furani nenu gote kanja borasa na gachini na kisana hene gupaneda ke yana ni kubera na nyongasa nga chipagine duani chinyiro gari ngara biata masana nga gusana ni fuchiro azande Kongo yo azande South Sudan yo na azande Eritrea yo ani wakina kerembia masana nga chino gini paidu duani chini rogari ngara biata so gire bariwe nena banyanya ki pai frani nga azande kombiko ani wakina kerembia ni banyanya ki pa he bompo chidunari ga burushi na sono sarani so wakani niku wene paidu frani nga ani rogari ngara biata kani dunga bonyeki kombiko jene
kerembia biata chapa kasongo daligo chiwi. So nada kanyawe wa avura kaparakarani kadivajirani kulogani ngara biata ya janga umeberani te bonko even ya funa mo umebere frani bomko ani wakena kerembia awale ani rogoli ngara biata bomko gine kashidungawe haina ja begwa zande du South Sudan yo ani kipi kubegwa zande du Congo yo isongo jirani kapaya ja begwa zande du Congo yo ipi kubegwa zande du Central Africa yo isongo jiyo kena waha kapaya jibegwa zande du Central Africa yo ipi kubegwa zande du South Sudan no ani songo jichirani tidu duane chini rogoli ngara biata anja bora sananga chine gisana ekere na borewe kayena pagani koda chise tinaida ani yekashi jindo jindo guja chise du rogogani ngbanda akoro du biatare tinada ani yekashi gugia chise du rogoyo nada kanyame gu communication du dambagani a borders tinada ani yekashi yodudu kikoda chisera duni kashidunga zande naru ersha ekerimo kusasu dana rogo ringala zande chai danga ani mangini begbarete zande ani doduna free movement bang mandara ni rogo gani aboda ani yekashigu communication bang mandara ni gazande onko jine wadwa ni ershone ani ngaki na zande wa borosa wakani ano build chirani hani dunga aboyeki so ani yekashi ku communication du rogo gani aboda nga zande murogo pake ni pehe frani bolewe tambae Bakare Tamboahin. Mira que peul pato ni kutupa rina gumanga ga karembia watadu biata yani wa rina gumbaha pani ekuleo bakwe sinawe mbali sa abokido ko biata mbali ba mbali wili mbali jatora wadio biata ko inga brosa mbali sa yani explanation mengere nganga kupani ya kuleo tambahe Bakare Tamboahin. Mina daga adepa kusuku pali ni pehere. Chimina ape upani lungo ulipani dukina ngbari kami ni tingije kutini. So gu papara Tambahin chipo gufugo peli and then ogwa pana obodun go peli helinga kana boro lengo and anidu na basapa watadu na ingisapa gani nyomuse na kodatise dagbachirani begu pangame jantise dagbachirani te ogwazande du Congo yo inanya ogwazande du South Sudan ya Sudanese du ogwapadu lele ki do hanga ogurania du ku South Sudan ya kia a Congolese du a Central Africa ona anajasirani na baradu ko kana robani sapasa chidu gu pali ni pehenga chinado gu koda chise gu watadu gu kerembia du biatale so gu communication du dagbachirani ogu afugo du dagbachirani chidu ni gu pana imbe kanya kasala na kasono sala na nyame gani agya watadu gani bokindo kune kamrandu ku Congo yo kindo andu ku Central Africa kindo afrono gwazande dio gwa bia dio iki fora no gupanga ga border crossing ile alingara kina otemi rogoyo wa Ethiopia yo gu border ga Ethiopia dabaji Ethiopia na South Sudan borune yebesi kanja monguni dubere ikizara habesi kingale rogoyo mukundu kindo manyiga mapaya muna kama nga mukiyo borone kasana note so bombi ko gupangame ejaboli nduko kenasa so gin hedu kana janga gipare chininga kipada bachirani on ani mbutsirani kino kimbutsirani bolenga no kino gupangame kina kura boro kiye ke kazogarani kini no gukanda kurogorani na parakarani ani kini bihe kini mane afani go gupana manga so wepa mina ndaka pehe du chipopo gania na yango na bayango so gupane bie na manga na bana chirani chogurani ngame
aja panamanga nga gusokote do dagbati gani abibia na bibia na boy dundu ko lenga guni na gbali kini ga progo social media ki senje kurani ogwa padulere ani mbunga fo gwa burduku zungeyo but an sigane duku westio aniki dunga ni piapa na gani ana yango na bayango kidunga ni piapa fo guyo duyo bomko bine beti mo ko yo guyo duyo yata bingo rogo pa yo wenengae te bomko gupanga ga wamuni kusiga bia koraboro kini kiro tipapa ha watado wamuni mayiguli padu anikitai ani samboni kasongo deni tipani tumbati ni kumbatayo anikiduna kana bakere tihero gorani so ogwa pare se tedo gupangame gania na yango na bayango duku kupadio tedo gupangame oni sungu kajia chironi kona bimanga kinajia panga gidu kuzunge yole watado duku royale tipangame sidu dagbachiron oni duna koda tise dagbachiron nyenye kipodu ngani oni ngade ki bombiko ogama borongo wa borona supportero ina gyake now go kuran bayanga watado na yanga haduku boni gani aboro ina support kinani so koni kojichironi ogwa borori na boydu ko kini kojiti yaha so gulengo gupia pa anade ke bihe anyango gupanga aboro na sokote dagbatio oni nga bayangona na yango oni kin sokote dagbatiro ni wo gupana bia begu kura aboro cha funga wena pafurani te bomko oni go wa borona influence ya pai ogwa pangbongo na peka haroga biare yugo podunga ne frani na aboro dunduko so timina pegu patini ngame o ma bibiane mikin zaka connect gime a situation gime ozuru fukutini so gubiare menika gyake na ha bomko tiduna timi a reflect ogwa panamangale nani ogwa pamiandorogoyo tiduna reflect he so tikin so pare nga mina jega mabia bombuko tina line nego guraka miandorogoyo so guru ogwa pama peka hare tina rugusare na tina sare mi reflect back na kidu na no gupangame mina ngarago chile bombuko boro yani choke nyame ogwa pama peka harogo biale na boro mumoino boro miduma bigu biale fale bombuko ogwa pale dumi andorogo ya so enya hene nodo gupangame ani esedika kajia hanganyi ki oninga gani a influencers ogwa pona mangaha kasha dunga adubesi ngame boranie ki fulimana fuloni okitabia fukinania ogwa pale ogwa panga kabika bia rogo fuga sanzayo kuchia boro so ogwa hene tina de upanga oni sungo kanjera rogoyo ngame ka buro yenge ke kana ngaro ngame mu kini fu bamana foro mutabia funi ono gubianga hare mono ka biero go sanzayo gulenga muno poyesi paga ga bibia na muno poyesi pachiro mono zoga chiro kusende bomko gubiara otene ka kurani tikini danga do na bihe otodo do na sponsor ogwa padulele gulenga muma tumba muma zogo sachiro aliyore kusende none timo poyesi paga industry ni karehe so ona bigu bia na reflect aboro no boy dunduko na yugo pa frani no ni dunduko chipopo pangame ani hoka alia gane rakana kaduna ogwa borodu ne kaduni pia pa kumbatai aborokena ho na peforo nga sweet je nga menada kaduo sweet je menada ka tabia wo sweet je so gini pia podo munuko yugo fo gwa borole nyamu kana gupia panga soga boro kana gupia panga bika biani asanza fo boro si kino gupare ne kamena rogorani anikita bira tirani watada anikita biroroni onikini birarani so ana sonanga kumbatete bakari tambwa okay bakari tambwa he guru dwale me ngoguru du fugani na yango sana ekino ho ono anindunga ka gyan ogwa sasana he ngogu ni yenon batafumi tona gidogoni asasana he abo ananyanga zande aninjanje gukura tungo kyame amidunge sushirani anikya mbataku sayo azande nanje minara ka pepa wa furoni ye ino banjabo ino banjabo ho ya gidoyoni kare gba dunga igija boro ya ina sana nge kinjigi pa boro nge dudagbeji abore ngada ikini yame sweet je nga bakare na yango nga gazanderi
Kati dule ngonga azana njanje ani ndunga kurogo gali YouTube channel. Azande ogwaboro subscribe na follow li banje yongamu. Ini kanu ko ekibienga sankama. Ono gukura bayango awara na yango rokura tunga ikia kandu koyo 1 million. Azande grene na kina okura pazen frani. Aborokinto nasana engame yamu rengo dunga azande kindobeyo. Avru kindono switi jeni na bibiaro pazande. Azande auru koto sende yengede yogre. Azande chono ebiere. Go switi je mino kanja ona bie wenengaite ono. Chinakura wenengai. Mino ngo mwai. No, mo peke na number. I think mo peke na number abura. Yeah, YouTube channel ono ebiere. Chinanya Sweet J official. Agwaboro subscribe. Inga kuchi bawe nasa bua. Azande ko yugonga njani anje kikina yango wo Sweet J were. Kagari ya followers rogo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kina bibi kimwenonga akojilile achikale ngami ajanga azana njanje oni bingo kurapa imwengi awalenga boroni kushibia aleme nyomu kitada mukibigupanga aborumo bienga 50,000 biogudwane sutija kushihe nga kinejinga poponjele Tima manga biswen batisan ouru. Ododu bihe ogwaboro bienga kuchiuwe. Azande ani eseji kasongoda. Borowo Sweet J. Horia bibieni ropazande. Ria bianga manarogoyo biete bombiko tungarani dunangba tungarani fugorani dulia da kasono saha ono kalina abiga gali abiaro garabi rogo pasango line mwino rogo français rogo panglishi kalina manga venema wa kamana adunga mufwefu Sweet J chipogwana na kandu beshika subscribe kuchigali YouTube channel. Azande mbatafu mura areme. Mutachipa Sweet J rogo YouTube. Muki subscribe nga kuroga YouTube channel. Udulenga kanyafuli tambwahe. Mundu kurogo gali Facebook. Muki subscribe ki follow li. A musician bayango na yango gudu vurusa Sudani, Congo na Central Africa na senga chiwo mbali ya mwenyuru ilishi ulizande neye kindo yengo Sweet J ogwabianga ga senga kamubioli neji drama anebie uli aorona ninga na yangote chingo gupai miozungo jirani nani dunduko azande gikuchi dubawe na sane waragonika jinogba mineda ani bigupanga Sweet J na 20,000 as subscribers mochinika deni chifo gimosa anikini mbijambida kuchi 1 million chingo gupamina da kanyaka saha wogu Samson na pere ogurani du jimbi no abiewa gari wale du anatamanga ha anikini dunang bara kini pawo Kenya ania wale kina zande nedaka jahani bagodo bote anandu kafu ogwa sasa nahe ngogu aboro nifu he before anendu kumbatayo mina adaka clarify patch papa gupanga ga pa
ogwa buruna wotirani gupana manga ngame aburo inongo yanga ka broadcast wagidulele rogo YouTube rogo inanga Facebook tibale chamanga te Facebook wa ma block third party ka broadcast ngake na buro bia magidulele oni broadcast rogo inanga Facebook so chidudu etene ni bakakara ngame ina so kina rogo YouTube ana broadcasting ni tinaka nyenyo nga permanent and then gumo muneka share gu link ile so chikopa kupangame yare go mada kanuke BM kundo ebihe we pangame gu link gali manager tabane ani piji gu bole funu gu bomba tel link ngagi duane bia mane do chada upangamo kijefuli kasidungame likazaka ha then linika ye direct ku rogo studio and then anikia lauliche tipo pangali ka tamba. Okay, mimi makida ha. Mie kutinya pharmacy na gumba hale na pamuni gumba ha ngaga subscription kuti gospel je pa kwa banga nga nambusa boro ngaye nongo wa kamangate kasi mangba ha tukura le bo LMK go fa boro nga mo kama garo ka saka fio mugo abona mobile phone beyo singa go mobile phone in passport ndukote singa proper na manga do sini asa wa dumi aware mutan start phone ba mbanga mina aji adenga za lela mina download kamera ngona ko access aware o me driving mina ndo go YouTube ki download switch ngaya data pa mi connect ko strombuli setup pa mi enjoy driving pa kasumang ba chukra bo an educator bro in why ka subscribe na why ka download go music gre madna memory card bro muna download ko ya you can just play it live so do nga support ya so go pa mi na ka ade ko sini tamba bakare tambwa aborona ke ka apai fare nyogu biala an manje bole amena da ka dogbale uru hedu duale me an mamira ka manya ha oni dogbale miya ha mena ka dogbale ado matafu gone sonzora mena ka dogbale ka wotini goni asasana he nonzungbo learning institute ni yame Sweetie J. What came into your mind to come up with this song? Gini hedunde ye kuliroyo tipa mu bigibawe ne biare. Kineli kini rubale kini arogo pa English me. I hope the video will contain highlights of those games. Mina bena ha ngo wamunika manga video jiwene biare ni. Ogwambarole niko yugo ho yugo mutabihe tipa abro tingi pogwa legwa tingo gu sana he na gu ulipa lina pami akuti inipaka mfaifuli ni kalagapa. Okay, bakali tamba he fu pagusana he Nonzungbo Learning Institute. Okay, bakari tamba he pa sana he dina sana engaje pa duna ye kurogore yo miye chapa miseri biare so upana ye kurogore yo nga why do emi kanaga berana ni borewe kuchiguve na pa anana manga ambatano kuchiguve na mbaro anana manga batano kayugo hofo gude na sana wale bomko jine ogwambarole agudana njembatano chana sona sabeno yo kini kojiyo kampiha wale 90% yo gude na sona wale bai nan bekina tablet furu du na ninga busy wa penga attention kuchukura ite gidura na gbirisa wirana gbirisa chad ani yeno gu baro ngo ka yena ko da tise dagba gogu de nasuna ware guwe karaga pai nga limbe nga video gu biare simka content go ambare na ba
ansanga I mine kiyo muka soji mawaike imenjenga iyo gumbaro min mentionne rogo gubiare ani duba kan akti he rogo manga pa bonko achini ka paya aboroni dikia gwa mbarore mwai duyana nje mbatamo bakare tambai bakare tambwa Natalina Sandinanya, I can't wait to hear this song. Ukura borokino ya wale minamape froninga alemengale. Gani na yango busana Amerika feforonga me gini gonodu ma tona ma to yat na yambaronga na yango ma tona ga bika biaro jinika. Bakare tamba he chipagusana here ya tona yambare na yango mbule kina Tony like me tona bibia mbule Tony na 6 years rogo Sunday school bamko mi asono ku kenisa yo bikita sa pa bia mbule kina Tony Sunday school yo so professional music mintona ache rogo 2005 studio rogo Barasa gospel band ana tona hana gospel music Chichedu rogo 2007 mikineka pala chireka tona gubia ndo kungwa bia bompo genemia agadaringo ka express chire rogo gospel because gospel nga limited so kukura message kina ho kama passing rogo gospel ya so chidumia kpara chire chini katona bika gutungwa bia ngo gutemi guta furogo yo fuji mia Okay. Kachidunga muya wale anajaro kugume anidungula chirani ku pachigi kalembia mbali ya fulani nga Azande live talk show LTS. Chipa gani na yangonga sweetie J ta vovo bia lini da kuchipai kaye kakusahagaiga frani LTS and Froningas and Franingas and okay bakare tambwa he kuchigusana he sweetie je mnajana ya minajaro wenengai kuchigu karaga pipe munafu here naida kanya professional music wogu music wogu mata ha wale matona taharogo uwe kuchi na biswe naida kanya me agana madwa wale irana biyama muni manjihe munodushogu gana nga bouru Gugaranga bouru tata garanga ate gini apai dunga hon kamu votonga wulie banglie fazande gama fans pinyomro mo biole gini a plans du hon gini limbisa pai don duchpa agana bouru ganna yango kiduni na yango. Okay, bakare tamba he kafugumo murefere wamia mbida kamanga agara bouru krogo bibia minamba kada pai berenga kachumbanga mi celebrate gurure na dinya afans goga borona fulore so mbaka da pai kina ho chapaka kachingi da pugurure ka futamba en fumbori chinika duchira mejiwi pawena bia mangaga uwe jiwi ugarane yere so minaka yeye ke migoka ngbaji mangaga boro kama chisongo ya bonko mine kiomo
the beginning yo muskedu kachidunga mia mwengo alia pai rogo garaka rogo jimia biayo kem sanarunga minada support pa uru neyenga ka celebration ne at least $1 mwenye wana baka fefere chu undere rogo gure mine pia mukebiwa jini pai du azande ni kama ngafare chopo gurure miambu jimia pai dunduko mikine no ngame kemi mwenji jipare chere nyani ngakundore ono mikini jipo shinore nga po shino zande kastono sa rogo ogwa gana ne dunduku kachikaka badunga boro ini ga batunga kino watadu culture kino nga gazande bombiko ogwa biango gumyamanga ha neno gote kachikaka badunga boro ini enga azande kina bombiko ogwa biango gumyamanga so shidumya fefu jimya boro kuzojonga minikatora ko ngojimo guboro duno yomuse ili kupangame nyama manga alia pai rogo gani raka na kandara biasa so nyari baka songo dale taban songo dane ngbodu boro ino jongo boro jo sanite bakari tambai azande Sweetie J ni kama nga gana boru ogwa borona wuli kapazande kinji boru rogo pa bara nga 20 watadu 20 rogo pa English watadu 20 rogo pa Faransa linere kamanga ga pumbo tira mejiwi bayana biama nga go uwe jiwi gugana na yenga uwe kuchi boru na biswe bawe na biama nga go uwe jiwi ina yamba nga Valentine's Day nga wodute Valentine's Day guboro manji agana boru kuchi bawe na sunye wajili mangare dagbarani gini batunga report do anada kuchininga azande cheda Sweetie J pehe molini karu nimbatayo onaida linya mfrani me bakale tambwa hazande chipamwa onato na songo dale ogwa gana boru mine manji hele ogwa boro subscribe kuchigimi social media platform imadachi kuchisa 1000 ya on zande kani ngono gushikiri pazane anaida Sweetie J rubata ikiame chipagana boru umada wale na 500,000 chipa agana boru please LTS panel learn to talk less na gubore ngata koyovu rogo Facebook kina gubangi saborole ni kepayo kyame. My question is why LTS you don't have many viewers? Okay, bakal tambaye chipa garugute nga anifra toni wo anafra toni boron do boroni nada ka subscribe kuchiga Sweetie J ainat kachidunga bakale fugodunga anani peki repeat ni ka sazand induka subscribe ane manage paka fura ono mbata fugule a messages ne yenga ako inare kajeji biare ani gihe ani kini ruche anu kumbatai. Okay. One ye
kazi yo daro gira gore. Anaye kazi yo tune ziyo tune ziyo tune. Anaye kazi yo tune rogo gira gore. Chipo joko dana ye dana ye dana ye. Chipo joko dana ye rogo gira gore. Chipo joka tari du atari du atari du. Chipo joka tari du rogo gira gore. Andasio kukanga yo kanga yo kanga yo. Andasio kukanga yo rogo gira gore. Sikambelu, sikambelu, belu, belu. Sikambelu, sikambelu, belu, belu. Bagi weka, weka, weka. Nade mabusu, si, sigasi. I go, Germany, I go. Nyanyo bachita yo, garinzeme sere. Nyanyo bachita yo, garinzeme sere. Nyanyo bachita yo, gari kondo sere. Nyanyo bachita yo, gari kondo sere. Gari kondo sere. Gari posho sere. Gari gaja sere. Garinzeme ye. Garinzeme, gari pagari. Ogude oni yombo, ogude oni yombo, fole, ali chingapa. Ogude oni yombo, ogude oni yombo, fole, ali chingapa. Ogude oni yombo, fole, ali chingapa. Ogude oni yombo, fole, ali chingapa. Kamparo kashiro, Rita kashiro, Ali kashiro, Abaiya kashiro, Kabonyo kashiro. Nakajini pasitayo, kari kedirawane. Nakajini pasitayo, kari pokutobaya. Pokutogaja, Tanzania keto. Kabia kumare, kabia kumare. Amparo kashiro, Rita kashiro, Atingali kashiro, Abaiya kashiro, Kabonyo kashiro. Ya me swedi je morimandre na apayo we nga yani minga life rogoya wa mini mamatano ana asna ne gwambaro muna agma pa kasaka pa idunga patla ga ba yin biare awe guda gona dunga dunga be yani kala de ba ka asan mandiri de ba duni de ba ni house logi kondo ka posoro Miki kibindi batinde tana pasini minari he mikimbi dika wukwe gamodo kumba ya ringa ate jimidu dikije kimba kajiba afare me kari brewe bana an matenga suka aje
Lina suka ji mai aje wani ga kenan zama ki mai patini na kibindi jibakin da ta yani gimmo le do ana no mendo kari din zamne kari ji sai ga kan ya mi ya but tambah ba good memories and good reminders tambah Bakare Okay. tambaya. Anajua gwa borone ya ore kugume Brimo Martin na nyame gisana henga gini paidua dunga promoter sitini dagba zandeya gini paidu azande ebi hetininga abibia na bulisaregbo gini pai rembia ani kamanga ha chipakafu songoda kugani abibia gure ngogu sana he dunandu fulani dunduko ukura paibole kwa penone grenandu fu LTS nga kindly we need female host among you to balance the equation, at least one female among the LTS moderators. Gudule rinjo mikafukaraga pachipa LTS ane aboromanja bataku sayo aisho kino ade watadwade gudana moderate oguyo kidunga bize kimanejene okuraga ya payo ono dungu yo kino hokinti dungu apai kino na mangalan ji ejapana mangale chinga inembanga volunteer ropazana ngejine avulukindo volunteer wakidu ana mangaha ukurasa borona data beni internet kaye nikiye ukurasa boronga bize gani secretary general on maino Susan Mongala rikinane lina mangashu amanga gupai munake hene animaja hakugume na anika pape fuyo takoyo vunu na nyame volunteer nga undopai do a moderators kinane nga de anika imagine hana anika pape bele fuyo Brimo Martin fusana echipagu panga ga promoters Sweetie J gibawe na biama bikahale dodu nga ga manager dodu na manage gama bia gamuma kitabu Bakare tambaya kafu gumomole fere. Tikisare bele. Wanajane? wenenga Yes, jana wenenga. Tambahe. Kipa gungaga manager. Taban ashkila manager uwe. Kukura borokino nga business manager. Ngogu ni mosngo nikini mwenja pa frona baka shidunga kagbata business nikini mwenje show none jipare chada mwenje. Munire nga business manager ngogu ni chada on kamanga business nene. Na kuchi chile awere miya dunga na business manager te. Mina a social manager duri mweni nga Susan Mbapai ngoli nani ringa ji manager. So ringa guzande na kiyomo ka tumbashi bete abibia nga gazandeyo. Wadumine ani rogogari andagari management anu gwaboro biama go gwaboro ya managerani mi na sister aniwe kukongoyo na gukura akumbogu dewe go gwaboro du ya asada pai ka songo darani. So chingo gupai duho Susan Mbolineni lidunga ji manager awale a social manager not a business manager. Tamba
Gumonga zane ne bule rogun bidu morogo. Na yango switi je. Liada rogo gagbata ni jiniuru. Girene yene mi kuchugu sana nga mi biro munandu kuroguli ngara nga India. Mupenga ha bomiko mi biro wa India na da kazada poto switi jemba tana rogo ngbatini. Bapa kini mwenye pikini no senga na yango ni ulizande da India. Mupenga pogunungu wale fulani mwenye wakandu koyo na chaduma. Bakare tambahe ku India yo chadu babiko pa banda shinore la kapanda kikalcha china so gupanga mindu ku India yo so ogogu de school du India yo nga gazande yo ne be gupanga we mbahamba imo ino gukura angbatunga yo wadu yo kwenga de school ono kinani gazande ikaino ngora nya so ikini bere kupanga mbahamba iyo mbure koyo waikamanga kumonga ga celebrity gani independence ga South Sudan so niyongo koyo aha chapa mai bogi gani culture fuku kurabro ini nga kukura ngbatunga kina odu furu South Sudan nga azande tidu ikini kamanga invitation fare mindu koyo ka represent gani culture nga gazande ka selhe kumbato ga bulu koyo tambahe Chadu ni boyeli wo pai ogurane na rututunuka bihe ani nebi gupanga boro ganna yango nad mu franga frani tipapa gupai ana jenga mandu kudungu yo mie biha hadungu yo nyuma ma dogbere ki manungo ulizande dudumba tayole che manjuma kudungu yo aboradu koyon wai na pandu jemo koyo chadu amupenga uligule afra bakare tamba heborewe jinunguro kudungu yo chadu wajire kukura umvure mikina du Canada yo ringa from Congo so ria andu kambaka damuro neri Congo yo bombiko ria motia mujimia biagbe ilikini sana ringa erinandu kambaka damuro na chinkadu no pumbo irine kiyo mumiye kadu pachigi pumbo nganine so ilikidi kiji invitation fare ilikidi jire kandu nemi kudunguyo uwo dupa jindu yadu kudunguyo ono men kadayo chadu ni bawe ne paifo ga borona bire obiko badunguyo ina benanga mi amoti like dunga zande kongo ina bere panga mi amoti ono oya bile ni ya ina benanga mi amoti bomiko ina gukura ko kinoki wana nduro ko gukura banga yangara gukora ko kichikango nga jiredu minga guborona bigubyanga ronko inere chigubyanga mia biaron wa ikivra kaya ko guborona bigubyare ri dusungure ku kichikango na no ri amwe minga guborotere so wodu pajindu jadu ku dungu yo chadu ni bakere pangbara go fo gazanje duyo kabire banko ye inu ngawe ye bire bi warenzunzute so ono wamia ngano ku program aga show ya miandu chipopumbo rogo bang sabor na jere kanuneni ono kachi kaborije bare miambaka da chiramba kada kan koyo na show gunado bes nga miandu ka fusene fa bor nga woke mi agbari nga bes kindu ki gbari ki karaga shezanga abor dungra choke ka fusene fereya wodu chadu bakere tamwai tini mbera go frani mumatuna kata munduku India yo munduku Congo yo anaja poraja ku East Africa yo muniyame pumbo kino ho ngaga Ghana boru wali dutini kaduni bakare tambo he
gipumbole min kama nga ha zumbeyo jodu min kama nga gupumbole ni oguroni naida kadu ragoho na kamavra ida kadu ragoya minasana roshinomboliyo chinada anindu kasongo delinani Valentine's Day urunyamuse rogo jibinga uweru chiramero bawe na biama uwe kuchi boru na biswe mumbega ticket awale nigurule anduka songo da switije zumbeyo aboro zumbe ini hengame atika azande kinatini switije anekuchi jigisogani show uri bakumbanga ene Rwanda message kinoho kwaida ka fuhe wa elder wa gani uli yeki bakumba dagbalani kwaida ka fuhe on behalf of aningas and na balani dunduko popo gulone sunya matu na manga uli bakumba gare bodule ya bakal tambah बताऊं मी फुरा मेरा सना है वागवा सना मुना सना स्विजे नानी जे को इंडिया yo ku dunguyo wala ku and so mina ku kavuta na informasia me bi pa ngawe bakal legend Kofi Olomide kwando kwa Australia for guli video clip nga maybe azanda jiko gume kimebia naga azanda naga sweet j ukuna ka doho yani ne upanga why sweet j na impact nga azande all over so wa masia na do Australia yo kazunga kwa nwa pasitra yo kumenya pa weka afrani Tony pa why Kofi aruka duna azande ka dog bana ga azana impact ko asia Okay, tambaya tipaga sana mia dunga na karaga pajbe ngale te bombuko mia dunga yote and pa ye Kofi adu ujene ko yengbaha chingbaha chini chadwa akia so aporodu bangire na invite ko and me ngo gina aporodu te gu dunguna chisengo gu kwa du patine watadu ade yembuko nga ku ye and then ikini mwe gu biare me aja me ki behavior ha so but me ngo me afranga chipapa ate bombuko me adunga yote we sayini me ngame chadunga me ani manji interview nako but chamanga ate bombuko gu pangame kwa mwingi show and then kukutunga very tired and then kajena dunga wachipopangame kumanji heya chitu pagu show la kwa moye chigu but yani kwa madunga so tired ni karhe and then kajena dunga wachipopangame ina gusho le manji bumko mia dukina kina studio no kosungu de i kijogwa na so but tingo gupa ini mihe mpamenga guboroka pe lengo nga rogaroga kadu bomko yodu ogwa pa mangine ko kape gupa kadu kani ni patch papaha bara choka ya kora borokio du anga azande du na invite kote kora borokio du na invite ko and then just all of a sudden kongire gu DJ lakini mwe gu bianga ga sweet je or something like that but yeah cha dunga me azande duna invite ko watado gwa patele but gujene ko yengba cha dwakia so tingo gupa ini mihe but bakare kan maybe anakama ngasha manga bolewe then kika clarify gupangane tamba kakwamisa kutini adena dunguna chiyo kakoda beyo kayamba Kofi Olomide ogwade na kodichole azanda adukina degboyo
mina bena ya madunga powerful ondu zande ni dagba boro muna ina dagbo gwa bia ngo gudulize gini shakina gune ye kindoyo na gupai Emmanuel Roja pe fare ko fia duna bakarin gbara ko kajin gupanga sui guborote ji biale zandedu kukini yame ja andoi nga zande so guko fiolo midono bikole kumweno pachi papa zande bamiko ja andoko nga zande bakari tambwa Baga tambahe go wuri clarification na minga da pangawe ani ni how powerful Sweet J is. Franco kindayo Franco nga azande. So bes mini mayar nga on ma highlight hai abruma jaha sin bagane hai. Na meko digiso wa on sanane wa gidura. Mina duna paile wa gare. Sweet J ri ma katle kumata toni na gari preparations pa February next year. Mupa mina mahapileo dua garenga. Mu family nga Sweet J warin gumbahare nga family nga abibia aburkanisa. Mina bina panga LTS ka host family nga Sweet J. Ka host family nga Sweet J agwe no boyendu ko nga gari family aburkanisa abibia iki ekorogo show rokuru sawale aburubia boko this a unique family. Sada panga azande ini paiso poyo. Boko ima impact trani nga azande ngoduma ajane. Kenya go biodu or kanisa edu gospel music idu or ne bia Sweet J no manga. So pai mina bana ngawe yes host ngo family and malka dunga pai behe ani ge nga gabro anal ka pai be like this is the family. So pai ngo mina bana ha wa din kumanga gari na program mo pa next year for America bo ko sinte bunko rigari preparation ya manga haspa gari program kujubayo goya kana kubaha but kani beha nga America manga ki hosti mu family ni go nga hare ananga kamanga guwe pa nga management manager beri or ni mapari Badin business manager adungaya na upai aga pai ambutin frani ani ave bawa yambia war wasani kotore na bon ko studio brani watado hall brani ringani kamanga ganya para goyo spa si promotrante so guriki kibanga kuna dunga boro ngakina kaniso but Kenya hall berani, for example, NBA yo, Sweet J ne kamanga show yo, Emi ne kamanga show yo, and others, aboki kaka tende, great, come kula promotion, boko do honwa gare abone and then they buy the tickets, people undo ka support yo nane. Ni angara ha, yanga sabaka tambahe. For Sweet J na gari family nduko. Spagu wena pai ona manga frani nga azande. Franco kindayo. Sini ba beji he kisisi. Na sidu minya abela pasi nga ka osi go ni family spaka gastamba ya phone ni go nga hare. So keep the good job, the good work. Niya kasodunga ha. Anya hanga community an songri tunga abrowa Sweet J wale. Du need ni an fugundo nga hafyo spasi promote yo. Boko ina promote rani mbadunga ajana. Wa ona agmari andu ko India yo. Wale andu ko Congo yo. Aborikin pain nga azande knasi ni dura. For snow bu kamigumba hanu guri he.
bakal tambahe belewe dole suje foro naga family na franya hanga limbasa anu lukuji i family kuji suje kasongo deyo bakal tambahe bakal tambahe yame hall kina yembieyo inembanga cultural center na Gurenga Nonzumbo Learning Institute Pehe Gani Ulibian Dr. Irene Renzinaya Nayango should be promoted internationally. She has raised our heads up. Takoyo Vurunaya. Now the question is, what will LTS do to support her? Gredunga bavene sana he chipaka fukaraga pachipoji sana ene anaga sana ingame LTS ngada LTS nga Bogura nga Takoyovunu nga Gumone Bulere wene sana edunga me anika manga why what are we going to do to support her? Takoyivunu kama fungo kusana ene wakenya munakola chira tijipalia moduza tunga LTS minabena ha nga anika javene paya jangbaro ngutuko Natalina Sand Nanyame, I greet you, sweet J. I will be waiting to hear your knocking door. You deserve it. Ingogu pai. Samson Masia jini yangada pai ka dungbaro. Matafo anindu for sweet J. Minagasa gitamba ya fuli walinjigalile bokeye kwane na gupana manga ngame miada kape kubara LTS ya hangame wanaza kigi platform na chima jadungwa gana so gani payadu bench popo kupangame guwena pana manga ha tunachigania na yango na abayango guapana manga kukindoyo ogwapadu chipaparani ga azande anada kakusa baiga fa puruno boydu ko aburo ini pachi papaha so gulenga gupa adwani na chini chidu kura burukina ho najia harugo kura paya anatafura fura chipo mubili moni fura chipo gwa pango guna manga ono aniduna no fundo ho ana paranga mubili mokusaye chogwa padu kononete wa kuboro niye keka fura ikije kyame gipadu le munena kana mubili mo siasa dungani yani paho ngogu ana sadaka wulika hangame kachivura dungame monga boro siasa urapaka na mape apenga kenalengo aburo asiasi ningada aburo mubili mongada ikuduka na dagbarani inani ya wake narani wapale dunduko ono pake na hongame pake na hongo gudu dagbarani chada gupanga ani frach papaha ani kimbungo gupanga ga mubili mokusa kifuranga chipoka no gupangane so gulengo guvunuvundu apana ngogu na manga ono gi bakare gasa tambo hejben for wa Ghanaian na yango begu pangame pa ya peka harogo dia yo yugo podungane fran so ani jigi parenga nyenyeki sidu anakadwa ha kasa da gupanga gini pakane manja rogo gani hume kasa da katumbo yo kwale kazambo sipoyo chipopo kupangame i kumbata yo sidu borona apepane chipopo kupanga ga international level. So gupadu honga international level ne bipagu language ma express he. So katidunga me sweet jelly na bibia rogo pazande geli ya audience nga ani geli ya supporters nga azande so ani dua ka aniruku gili no matter what so kali katidunga linanduku India yo kini bibia rogo pazande lima dunga international kini paku kini kurapa chebole duotin lima dunga international kasidunga linanduku India yo kini nduku dungu yo nyangara yo gwa bare lima dunga international kurapa hongo gupadu hosangame aniruku gili ka tumboli kwali ka sangbara gotili yani gwa bia lingo gulina lina bihe dundu kole aburukina ho
chinamo yugo pafu yo ni badunguyo so ani asati ka fu gani ka fu umera ani tipo panga ko anga undo liyo ngame mujikena mana ka fu efulite mu ko undo na yo kupongo gule njemo ko undo nani kamu ka umero dwa kutin chidu gupanama ngame pagani ina ogwapanga ga subscription o watadugeli ya supporters so wamine eno ni pere gani ya audience ani manjenga azande ono gupo bimi hengame ogurani duna access kuti social media jengani te chidu kati dunga ngame aboro njanje aboro dwa idanga suiti jeya ogwa aboro du kino ogwa aboro ngogu duna access kuti social media do subscribe kuti geli na lembe ke bigeli ya video wapare dedede so ono mwino gwapaya du kufora niyo omerungo madu and then dungo aboro kuma aboro inga access hon bere yo kuti internet te ke ne bihebi kagu agwa namba na frachi papare kachi do adune bakare he so gwedo hongame gu undo watadu gu zambo sipoli le nyane ka manga haa rogo gani capacity anene ka manga and then chidwa ngaba mbata yani chinyana nani wadule chipo panga ka liya hakeka fura fo gwa boro ne bingeli ya no gwa boro ni na je kana geli ya bio gwa padulele so lidwa le mane chidu bakale tamwa he chipo kaja ga ale bokaye wakune no ni penga uli bakumbale so ngahangba anake na boro kashidunga ani na family na board ngo nga abora kuru ni ya kuru family na bana kuru na kananga kana abayango na yango ana ya na iye kapenga gudwa hani kiki so bakale tamba bakale tamba okura aborokino ne biji apaile ono oguyo kino ale manga ka chen comment ani dije bamko ina manga sunje Sister Hosanna Nako. Tell Switch J that I am inviting her to Texas, USA. Ngogu message ye none bakare tambwahe. Switch J regboda foro chipamu jigishihe kafrana gama fani ogwabona songo daro ono boro ken painone kiame libinga lifunga sample plan libianga live inayembanga live banda ora pride mieno ya mukungo uli sample sa yaki na napaya mieno wali chepo eniti kamu bihetie kamu fu sample fulani then kifuga yanga da message for Sweet J fugali yanga da message anikini kamanya biadwane ani dogbere da ho tinikanye nsani anikini kishe Okay, bakare tamba he mero wajeni biadu yada mi be live there. So wala iya biango go chada mi be live. Guma ka bihe frani ani gihenga ma fans. Mina sana nga jini biadu yada mi be live. Kena gubia ga popo njere wala gukorabia kia. Of course, poponje do ado ngogu pa do aleme. Okay, poponje. Da, chiwa gidure. Aneye kaziyo boro ziyo boro aneye kaziyo boro rogojira gore. Oneye kaziyo da oneye kaziyo da rogojira gore. Aneye kaziyo tune aneye kaziyo tune rogojira gore. Chipo joko danaye chipo joko danaye rogojira gore.
Chipojoka taridu ataridu ataridu. Chipojoka taridu rogojira gore. Angashiyoku kambayo kambayo kambayo. Angashiyoku kambayo rogojira gore. Sikambelu, sikambelu, belu, belu, sikambelu, sikambelu, belu, belu, binade mabusu, sigasi, bigaraga sigasi, aigogo, Germany, aigo. Nyandu kwa chitayo, kari kondo, kari barasere. Nyandu kwa chitayo, kari nzeme, kari barasere. Kari kondo, kari barasere. Kari gaja. Oh. Chikuche ona jahane bakal tambaye suje mundu kumbatayo nagamu closing remarks matafu ani nono liatalio metadonga gberete ona aja kina pale na gbere on mambi de kebipa ya bakale tambahe minaja jire bore bere kagasa bakale tambahe fu LTS minapena gu bambata ona hostirani ana duna esterani we rogo 2019 ona hostirani ane so chigiye mian me bere after 5 years so gizina henanu fo abor LTS nga bahangba oni yena abayango chare bodunuko ini ye aboro ini pachipoyo ani balance bangmanda entertainment na gukura apai so bonko bangir sedam ani benga abibia bangir senagwa gochirani ono ani dunga bonjironi ani dunga ngboroni fu zejino so chiruka bonjironi gonga chirani ya oni racharaka onki yeno gunyasa niki ye ka frafu aboro kinye kashpai fa bogulengo gu urizina hemia fefu aboro LTS so nikini jigire boreche kafu gibakare tama efa zande dunduko chipogoni songoda na ke kinyo mune na ke kinyo mujimia bia so gizina ina ya fronime anga songoda sa nga onifu kina mana fere watadu kukura paite awa brother ni pehe munduki subscribe kuro ji YouTube kisha ya link na boro ni ndwa koyo gulenga kina bakere support fere na oana kusabiani watara ana kusavuro inani oana kidani kuro go group at least munora na kini wejini paidu jiboro la share sante wa muni gupana msare nga wa muni post linki nga gaga mu YouTube kuro go ligbo nyanga gwa boro nika fukandara tamai wa nika like kandara like ete aborone bia kini sha saka gu endurere sunge chinite so gulengo gupai beri na mai machirani nga bibia nada kayame gupai ana manga ha maybe aborobingo wa gupai du na rogoyo chiniate so chingo guzina beri mia fefu azande dunduko ku rogogo abado ni rogoyo na minazina beri front nga minanduka manga agana webawe kurogo bikabia so ginbaka da paidu beroni ofere ngazande bonko dungu abibia kino inanyame yo miata na bibia ni ginpamye mwingo o kandara bagida bera ate kandara rabia bera ate kandara gupaya bera ate mtafio no chinga not all about mimbe bagida mimbe arabia mimbe jane luxury life but gupaidu rogore nga kasono sa poshinone ka me ka bigu panga gani shino gani culture nga gazande ka bangrise gonga chiniya bamko gupaidu chiparani ngazande nga ana copy aboro ni ba ipipie bangrise kigo chigani sino kulenga guvura miaso o muleka bipanga zaneri meke yaro ku Uganda no niki copy ku culture nga ga Uganda nikira boro ipipie
bangiri ni kimago chigani kandara fugoni kenya idanga borewe ka peheya pomkonia wale chugu level nga ga Uganda ne kanu ku poro ni mechinga una penga pazande brete wenu ngokandara wai gene una ringate una manga walete so chidumia fuchire chini nga hani mbunga shinarania kamuvura dukina jimbinyo kamuvura duwari kamubanga poshinara bomko gulenga gani yaka gulewa gupai bangirani agago chini ngazana wadu mena dungo apa kina mya mina omya pasa gajani mina yugo favor nga mikina boro Uganda na vradu no miambo poshinolite so chidumia kachini chikupangame ani ka kuchishinarani bomko aningazande bongirani nago ana copy gukura boro nikina boro EPPA so gulengo gupai mya pefazani minikati jimia later krogorigu nga gogo azane dizojo na gurani du ku Africa no so kemi kijilata fugonya abande kumbatayo guru nabira wale so oni neno ngame minasana eberoni nga oni songojire so aina yame because omiato na jipani ne gukura borne yefere inbox ka discourage ana hohe onada minduka hohe beda bia uro wala mai kona songo dangare adodunika songo dali so gulengo gupa mi ape froni mami sana kina zande chapa isongo jire so mimbe kuberoni ngazande songo da ne yembo du boroyo undo ne yembo du boroyo kila gupa ma bera pamanga ha chipare mamanga ha kuchiwa moipiyo mu chigo gupa kemi pe na kini karaga pai bere kuchigu pai brother Masia ni pehe nga kani package nga function ogwa boro like ogukura bibia ngogu pai na benga ga sovra ni nanya min magrina ni ngo dungani bakreta mai foro good point ide bonko kani mari foshina boro anika baposhina ni anikaba poshino gani tindo nga gazande bomko aninga azande aninga abono iliso so aja borona rogo media kini duka senga chiyo kama japari kulenga ogwa boro adunga joya yanja nga kumbata ite pa oni akyo kama nga kumbata ite bangiri yona gago Chuo Kenya sorry. Anajane? Anajane. Yeah. Buporado ama bangise chini ya. Nina manga ngotingo gwa padi ogri banko maya bangise chini kumbatate. Wadu mine. Mina ma bangise kina kumbata na kachidunga kuragana da miadwadu ni naru kumbata fa boro bana mini music miamangari. Miadwadu ni kurapa fa boro. So guapa miamanga wale chirende kayeka ka hantire chiku paka ye fare kumbata ni pakare so chidumera karagata mai chinifu brother Masia wakuni rezugu pointire lengo dungani achidunga artist kino abibia walingo buyonga gani yonga gazande ne bire naja gifugorale gisina enfenga kani marenga so gusokote ngaga media kagbilisa papiara ni bangiri gani aboro na bangiri gupai kagbilisa dani gene chipugupaka dufrani kumbata yoya chiwo gupai bakare tamba he chipaji momune na brano kuni rezu gupai nga aninga zandi a promoters beranite ya kinaboro ninge ana promoters beranite kirene bomko gine badungurani nga zande ana dungana trusty rogo music yote badunga borone bianga kina pokungo pai du popodu mulkano maka invest go mana rogo gupai adunga rogo ichinia so chidu dugu passion nga ana dunga na investors whatever promoters go guboro kayane me kama ka invest rogo music te like adwani ningaza ndere badunga atagiri kina poroyo yembio yorogo gwa pare
ne nyaring ba ka investor go bangisa artist sa like nini promote ganya product rogo go apanya manga aganya page skin ka advertise ya business but ganya bro ichai no go gipaitere waka banyira nini kuchiki pari ngawe ani nyaring ba kama go business ka advertise online na japare so minabela ngawe kadunga borodwa no kani duna promoters darani go yo ka songo darani so chingo gupai miada ka pebere ni sangare fu jini aboro kuzojo oni songo jirani nga goni bibia pomko ani du nga mboroni kachidunga message kino ngo gumaida ka pe fu public mane mbanga ka pe heya mu invest rogo babi biayosa ni pass gu message le pomko gu message le ni kandu kiri mifuboro zatu kujumo kunio bomiko aboro wadu mwane manga kandu ku aboro yo kini milakadi kujumo kunio te ono maki daga message ni rogo biayo china kandu na aboro la kadi kugopiko zatu yo nyopini kini ga message so chidu tada ani izumizika ha ngogu manavura kasobra chikuko apa anada ka alia ha rogo gani chindo watado rogo gani lingara pakale tamba he chidu guboro kakyo mo kasonga dare nilende ka sana pasta bogura chipagi namba niki contact le kashidunga mona support towards the celebration gaga we bawe agana kuchi rogo music bakale tamba bakale tamba he azande takoyevuni yame ogulandu studio no fugongba tirani kale minada ka jansanga minada ka pepa yuwazande mini mapemba taminanya kasaha ogulani dulogo social media YouTube Instagram TikTok gini gudumun dulogo anindu subscribe kutiga Sweetie J social media platforms anindu ka followli ko yugo hofu kura boronga kina boraha ngani ngazinde uwe pa miada ko zungo jironi nani mi apenga afuki na apalangata kamu bigu panga mvweni royo munandu kina kuchitope henki no ye mbarogo pangilishinga challenge ani donga gbere ani mwengo challenge fu Sweetie J na jibiale ngamuna manga hatikitapa ya mukini dogbere urudunga sa Sweetie J kijia challenge nandu sa bawe rago kigini kina bangi stapa ani yugungo nyomse free wande popuro yo wakinogu boro na mweno dogbere mwamuti doga challenge tingo kupai miaida kapehe da chigire gbore Sweetie J minere katunama ya bia Rihanna John Anthony Chikimo Mongo bie nya misana bombiko lie nungo kupai wenenga lie piete mupenga pai fuli na fogurani ne biro nungo ogwa hendu tiroya engudu gononyo azogbodo me anenungote mebi okura he wena hengudu popuro yo ngwatunga limuno twele awara imajewa ina yamba hanga genero go pasande fugoronga kusende mina ngini panamangate munajana fugoringa kusende uyamba heni ye sende mejango kupai mapeke okay munajana wale munajana
Munajana. No, fugo anduku sende. Kinogu yamba helini biya chidu. Mukushingali out of the studio li kalagachili. Meanwhile, anikini jijigali anikini jijibiana. Anduku sende. Moya kushize jino koti mangi boroni yako koti para sende furani asande bawene lingara sande 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 lingara sande sande ershe chipere wete Gazande komo chipere wete Gazande sota chipere wete Aniko jinga berani yazande Aniko jinga chirani yazande Kasono sagani rako yazande Kasono sagani rako yazande Bawene lingara sande 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 Okay. Bawene lingara zande. Onpyo kuwene biare. Munajana awale. Yami jana wale wene gai. Rihanna niya misanano. No ene biran. Ngeji hedu kono ni azobodu. Musekingo paha fulani anine. Ina yembali mongeji. Wena hekina kopro yo guane akonda ina yembali monga jine muni manje na jine ha na mwamuno tuliro gumbatungo tulile nganingazande ina yamba hangamwa mko bana kuragwa bonada kandukia mutu minede ko itulile nogu tuliduwale. Okay, bakare tamba he Furiana kasana he ina milimoje popule yore wodu anarani anambaka da chiomba tano nokoja he milimoje popule yore jitu bonko chado naga ha assign chin kurakina no yugo kupanga gidere ringa jakumba gidedurere ringa dovurukoro so agwa ya gbaka kokuyo yore chinaga ha assign chini so ho de ambaka da chini nikakura kujeneyo muno mweno ngawe gisign durere chikimo yugo fu kumbanga gidere devurukoro du na gidedurere jakumbodu so gurenga gwa assign du kokure mini mwenjeri nego gufia pamwai anarani nambaka da chio batano so giri chedurere gurenga guri homatona funo shilironi wodu matona ha ka manga bombiko inayamba
jirenga bagbijite ono gidurere chi ogwa borodu ersiayo na ogwa zande du Kongo yo idu no tukongba tubegeri durere mene ngoti ana ngwenga mafi na taba deniki Kongo yo ina ersia ekiame wala keba na miso something wo do remove do leo aporo ersia na aporo Kongo igenotu batungo gurire so chingo gopacha mi karaga hafu Rihanna aneke adenga azande ananavoda aneke gben bombiko chino yugo pogungbanya ngaga azande bonko azande adenga azande angogu hechaida iya biaha nugu nga anga bawenade chidudu afongo chini abora foda fongo chini aneke chia koto yo ajimoyo na goyonyo ata kurare gwana vo chirira ni bare ono mina vongara ni chirirete Sweet J yamuwa oninga zandenga de ngogwa bolche de imonjiro ni wa Yeah, ya biara ni ade wakina mumbudo mudwa kama abiade bagal tamba akumba umane boti bepe froni chigona jan wona benanga mina pejirape okay bakare tamba he da hana de ni gubia na gya ha me da ani yeshi he anikini jigishi he na poponje berebe da ho anike bitrani ni berebe Sweet J kupamana pehe fu LTS ngaka kabonjirani gonga ci atabia ya anamadia hakukume na onka bisurumba hebi bakare anindu kumbata achike gibawene biare modu nata bali bandaro fla Alibanda kanisende Ringara sanje alibanda kanirako Pavengariko Gaga sande Pavega shinarani Shino sande Kamkiji pai Yekuru ni poropu Kamkiji pai Yekuru ni poropu Tambonga ringara sande Kambunga ingara sandeya Pavene ingara sande 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 ingara sande ya oni jogu biara anandu teka jia poponje
berebe ninchigisoho asasana ikinono ye na jekwapai Natalina Sanaya tell switch je I cannot listen to her song without dancing. I am dancing right now. Dancing. The music is in my blood. I'm a medical person. Thank you. Renzi Naya well said Nayango Akumba Oni Abiarani. Hey! Danike ye Kanya Parani. Akumba Chugona Jana. Sana Heni ye Anengame. I cannot find the LTS on YouTube. Omanu ni kurogo LTS mukengu panga azande live talk show in full. Wamunika nona liya taliyo tunika kula follow muke subscribe. Gibiate ana kama yaha walelengo guyanga dabia ana mayaha bakare tamba sweet je na mbali tunoguro nebirani chigile gbodulele tamba nchipo pi nyomu sweet je kani kingo yomuli kenangba yo ya woji bogura fugo bakale fugo menafurane mikindu ki subscribe ka follow rogogeli YouTube Facebook ogwa pale daho anke bitrani ni berebe tamba he wulbakumba enere wande duna bangba mina da kasna suje ina na ya posti nga GoFundMe li fra was pa abro ini pais papa matan funduri tambahe chuo Kenya me lima frizi wadina frizi aninduche kumbatayo na gya gibiare.
Marusia tu agak Aiwa. Thank you. Na tena na masikisa kado ina masikisa ono ina vulo yote. Zenda vulo yote. Ya kupamila kumba sini dunga siriti je dunga freeze bonko ya posti na go fund me na be project na bere ya request na papa mina ya gari mamudu dule ya kumba pa fa bro unajane Ya minajana ja. aiwa so mina ya we gwina guma posted sometimes back na go fund me nanga ya project spa elderly people mamudu nga ha mugumba pa fa bro wadumo studio tamba Ya bakare tamba he kayenani ya GoFundMe ne nga gu project mi alonje chapa bor supportre guru min ka celebrate Jimmy anniversary chiki duni gu papara undo miaka fue back to the community jibena nga kanduka support gani ginza boro kuzande ngogu yo adunga jenebeo ya so aningare nga kurogogura kana manga walena agwa pai nga gamara nagu agwa boro chiko ya adunga jenebeo ya inara kawa so gurengo gubera me bena miki bienga me miye nagu inanga ga GoFundMe ne chapa umai ka boro songo jere kan vranbe kandara sugar watadu sabuni na chikwa kindu ki para ka fogo abora donga jenebeo ya akandara barasa gure nga kena gani makua chingo gupai kanipe bari chipogu ngane tama kayenani miaka fulinka funga ga hafu pasta bagura kwani maka posti rogo LTS fu graboro ke kiyo mukasongo da akaman tamba Okay. Ukuraboro nyame ozana na nyame nyoguli duli royole unayambahanga fikuti. Okay. Okay.
Da hanaka biantrani ni bolive agumane bakal tamboy ganna yango swije. Just know that we love you. Ana piyomuno na anika mano bebaira kuna tumbaro tumbakinji wa kuna matumbaro Bakal bakal tamboy. tamboy. Bakal tamboy chpogoni rego na ka hostirane me. Minabena abadunga boro nang balago chapogisho durere. Bonko dungu yokinone na aja fugwari bingori te na momufio ke bire mina bakal balago mbori kishi kisonoshi LTS kumbatayo. Tangwa Batafo anikishe minene kafutambwa fuga manager. Mbapai Susan Ja Daniel Duga. Bakale tambwa rogo gubadu morogo. Tina eda mundu adunani ono wa tina neno jenipani mwenjite anafutambwa for. Mumoyigo nyumuse fulani nga azande. Chipa kafu undo. Kango gunyomu gutatamana dube switije Estera niweno guyo mamanejio bakare tambwa for mboli sukudi ogwa pai mabena ha chopoyo na chopalinga razande nagaka garashia. It means a lot to these artists, to us the fans, their supporters. God bless you. Bakare tambwa. To do okay.